Nako softly the ones that pray. Is that she allies, oh mercy. Ready? Are you funny me what you? Na. Oh, the worries. Diane Savannah Safo, make come for Jude TV. I'm a Bibia, Canada had no one near Freddy Jenny. I want to be who know my papa, and then some papa, and it's just some I also. God bless the home and Ghana. I lay one nation, grace and song. Go keep a mass and never. Nako softly the ones that pray. Is that she allies, oh mercy. Kyekyeku the sister precious father way I must suffer the more me mommy precious to the sister precious father way I must suffer the more. Yeah. Welcome to social media trend. Abusia say neya na hweme say na was subscribe channel we ama me na de adoma no at all. Sa me the next video bi atuma na wonsa atumi aka. Na wa hye bi aboa me na wa comment so. Kyekyeku de ono so message bi aba. Won say ono ana ebobo a wodi agoro no aha aye ono a. Na the message odi bae no odi ba ma aye Christian Atsu. Obi ani say Christian Atsu equick see or take ebi kan no na ensem Kyekyeku e kan no abusia ano edre na le wese crop person will deliver no kwa wan to me and a dane ni so na obi busa be say Kyeiwaa Tutugyagu into oho pa ise o U.S. ho na odi djuma abo Kyeiwaa Tutugyagu a bo hu ni TV na wa subscribe bo say ho na odi djuma na oye ni videos a e wo the channel mu na onkofo a ebe ko US so akwa akosra no ono mu na abom act kama yenko na wi ebe ko the short videos bi so mo say Kyeiwaa ho na US na wotia odi djuma yenko the videos so Yo wonderful Tutugyagu Kyeiwaa TV so ni a national anthem na yeto ye no yeto edema Atsu last respect obi bia na wo bobolu bia mama Atsu last respect wo fanko enti me ne mapamfo enne ya to national anthem edia ma Atsu last respect mima abusia yako abusia bichi abomo mima mo bia yako can't check foundation mimamo yako mate mimamo yako papa de betuwa na atuyi wone hwia wo beka fi so preaching no atoma koma so ama reho medie no atikofo enso ntenko sa mima Ghana man na yako fi so preaching bo Ghana mima bia la yako mama men kan sem bi nkyira moy
bosomin ani a kyerɛ ni ababa bi frɛ me sɛ Tutugyagu Kyeiwaa TV so fo mi pesika edi akwakusua adepam pese mi sua adepam na se mi sua adwuma enti mi sra mo mmoa me enti nipa ne ka ye no asɛm o ka kyerɛ me apɛ just nipa ne din ba menum a me hwɛ ne nim a me ka sɛ Awurade ayi fa na me hu atwu na obebu obes Adio. Group mama me na ka be so group mama me na wo bia woni bie abrade so physical share adwuma It's do we catch a minute any of the crunch out of one on the way to Oman bra Avena kadru beso. Bra avena kadru beso. Ni se ngalo kwa group yi. Ami yeso ya bu anipa. Abusia so sha bo se Kyeiwaa kra wontumi nkasa we chese odi areho bodi mu na de o se eyewo na enyame no oni nsu no ho wiase de eto a atome nti de besi bia no eye nyame asem se de sika no na yenko hwe ne current video bi a odi betum efa dollar na erezi ye no ho se dollar na erezi no peso okoche dollar ni gina ho yenko hwe ne videos ni bi na ye di adwenda echi a ebehwe ensuo afram Hey, you poor fupa. I didn't what is some aba? I think Ben Abba. What is some abba if you are singing now? Oh, tell what to do, the Abba, no. Shakana. Baby. Shadia, $1. Shadia, $1. Nagana, they're singing $1. Shadia, $1. Man, Crawford, to your store, Ghana. Continue. Don't not $1. Dollar na kosra ma se de ye ma me hu nye wa ma menum kura nti se si a America wo de gidi a me jeje me bei am ya party a wo de America man so mo na wo ko he me ko chi dollar na ho me ko chi dollar na gina officer dollar no ye nipa oh kodo o ye nipa na wo chi wo ye nipa Why you did that? Said the dollar fee Johnny no. Some man chasing one. No man chasing now. Would no well take food to form us. No, but me needs your car, me bay. And I taking walk. Sister, Mr. Match dollar now. Sister, or your nipper. Dollar no your nipper. Now watch him.
Tutugyagu so de. Jemenya dollar na. Dollar no cry. So I say me bottom. So say dada na. So say me catch say dollar no wajani. So say me catch say dollar ni dimnika. Hey, sister, watching was every bottom. Say me bottom ko. Na say the dollar ni si dimnika. Say the dollar ni si Johnny no. Chai. Say the dollar ni si Johnny no man crofo ko fa niam na omo sa tutum. Obu ane niam no gu won fie du. Wato ni sempoa dollar ni Johnny to say Kyekyeku. Enti me say me kwa kwache dollar na down say cream. I'm catch up. I'm catch up dollar. I'm catch up dollar. Oh, when me power the dollar ni Johnny sa. Why? Papa bi no oda so. John Washington ala. Sister, one no the dollar no. Eh to me kata na. Buka me papa. Ghana ye dis city. In America for nso no. Omo so omo de no. Won, John Washington e da so. Enye nipa na wo dwane akọchi no. Say de tete kwashi. Yo. Tete kwashi okọ Banana po. Enti tete kwashi no to mechi no. Tete kwashi okọ. E be sawa se o to me kochi tete kwashi wo sika no so. Oh, tete kwashi de so ma ye sika ni ye. Fi so no okọ banana po. Ano okọ ye banana po. Eye Fernando po. Eye Fernando po. Ano okọ mini koko. To okọ mini koko aba no. Ano koko ene aje gata. Ti tete kwashi na di sika. Ghana sika. Ebe ya dollar wo kochi no. Any tete kwashi onye ni oye nipa. But ya de ne to sika no so. So na America for so ni George Washington atu o musika no. Na o di sika re kododo. Da bi onu anyo no. Mu say yes sika edwane a dollar edwane a. Na etete no e bia $1 na e 1 cedi. But say na e say $1 no. E kwa koye 20 cedis. I was white. Me, I'm going to dress dollar. Oh, you are going to arrest the dollar and bring the dollar back to America. I know America say you are going to arrest the dollar and dollar back there. America again, but dollar is the grow. Then Ghana, America, if we buy something 1 cedi, today 2 cedis. Continue. If we buy 3 cedis, today 5 cedis. Continue. If we buy 10 cedis, today 20 cedis. Now purchase. Why? The dollar is a grow. Why? Me, I'm catch up. You are going to arrest. I'm arrest that. We are going to arrest the dollar. I'm catch up. I'm a $10 say why? I'm dollar say why you grow. Why? Huh? Enti akua tachi wa me se okwa kochi dollar ejira mo dabusia aha ena me de mubesi se ne ya na ahwe me so se no wa subscribe channel be mo na what the adomat for some the next video be to mana unsa aka edi a different Jude safo with the Messiah. Peace.
pese oye service ana usiesi o video camera o vision mixer ana o camera lens ene etiye mo asem David Imam super secretary wo mrantie a ya tete wo abefo nimde kwan so a wo mbetumi ayesa nneema wo yina ma mo e obretie bi mo pe wo modin ne super esanse wo mo dem sonko se wo hia super secretary kira kwan ya from 0543 885507. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.